Bai, egunon, hemen gaur Txagorritxuko ospitalearen aurrean gaude, gure herrian pandemia hasi zen lekuan, otsailaren 28 horretan, lehen osasun langileak positibo eman zuenean. Harrezkeroztik, gora bera asko bizi izan ditugu gure herrian, eta esate baterako konfinamendu bat bizi izan dugu, gure nagusiengatik arduratuta egon gara, osasun langileak ikusi ditugu nekatuta, estresatuta, eta ikusi ditugu ere, zaborpoltzekin babestuta euren gorputzak birusengandik babesteko. Ez duguna ikusi ostera izan da Urkullu autokritika egiten. Eta orain gure kaleko bizitza edo berreskuratzen hasi garen horretan, gure galdera da, zer ikasi dugu, ez, herri bezala. Izan ere, gure kaleko bizimodu hori berreskuratu arren, birusak oraindik ere gure artean jarraitzen du. Eta ikusi dugu esate baterako, zelan konfinamenduekin hasi diren Galizian eta Katalunian. Hemen ere, Ordizian badago egon brote bat, eta oraindik ez dakigu noraino helduko den. Horregaitik guk Urkulluri eskatzen dioguna da lehenik eta behin eta denaren gainetik osasun publikoa lehenetsi dezala. Eta eskatzen diogu ere neurririk hartu behar badu, har dezala uztailaren 13 baino lehen. Egunon, Jasonek esan daban bezala Euskal Herria Bilduk konpromiso argia dauka herri honetako osasungintza publikoarekin. Osakidetza indartzeko eta eraldatzeko momentua da. Epe luzera begira planifikatzeko momentua da. Egonkortasuna emateko momentua da osakidetzari. Pertsonal gehiagorekin eta baliabide gehiagorekin. Hala eskatzen digute osakidetzako langile guztiak, sindikatu guztiak bateratuta eskatzen dizkigute soluzioak. Osakidetzako erabiltzaileak garenak ikusten dugu osakidetza ez zela bere momentuan izan zena. Osakidetzako erabiltzaileak ikusten dugu eta pairatzen dugu urteetan osakidetzan zerbitzuetan egon diren murrizketak eta privatizazioak. Gogoratu nahi dut, Urkullu iritsi zenean gobernura osasungintzan inbertsioa barne produktu gordinarekiko 5,12 zela. Eta gaur egun inbertsio hori 4,12 da. Osakidetzan murrizketak egon dira. Urkullu Mendia koalizioa murrizketa gehiagoren bermea da. EH Bildu da berme bakarra osakidetzan murrizketarik ez egoteko. Ez da momentua guraizeak sartzeko, baizik eta momentua da osakidetza, osasungintza publikoa indartzeko. Eta horregaitik EH Bilduk konpromisoa dauka 8 txalo guzti horiek neurri zehatz, politika zehatzetan bilakatzeko. Eta zer da proposatzen duguna? Proposatzen duguna da lehen arreta eta osasun publikoko ekipoa indartzea. Ez bakarrik koronavirusari aurre egiteko edo etorkizuneko balizko pandemia eta epidemiei aurre egiteko. Baita ere, osasuna sustatzeko, prebentzioa sustatzeko eta arreta komunitarioa indartzeko. Proposatzen dugu osakidetzako plantilla egonkortzea, plantilla handitzea, 7.000 lanpostu egonkortzea planteatzen dugu. Lehen arretako plantilla 110 handitzea proposatzen dugu. Onkologikoarekin egin genuen bezala, Tolosaldeko erakunde sanitario integratua, ambulantziak eta etxez-etxeko hospitalizazio zerbitzua publifikatzea planteatzen dugu. Eta neurriak hartuko ditugu lan eskaintza publikoak epaitegietan ez erabakitzeko. EPE eredua aldatu behar da eta kontratazio politika eredua aldatu behar da. Sentitzen da
Horregatik, baina holakoa gertatzen dira. Bueno, pues estamos hoy frente al hospital de Txagorritxu, el lugar donde comenzó la pandemia en nuestro país, cuando aquel 28 de febrero una persona trabajadora de este hospital dio el primer positivo. Desde entonces, pues bueno, hemos vivido muchas vicisitudes en nuestro país, hemos sufrido un confinamiento, hemos estado muy preocupadas por nuestra gente mayor y también hemos visto a trabajadoras y trabajadores de la sanidad estresados, cansados, que se han tenido que proteger del virus con bolsas de basura. Lo que no hemos visto, en cambio, ha sido ninguna autocrítica por parte de Urkullu. Y ahora que estamos recuperando nuestra vida en la calle, la pregunta es, pues, ¿qué hemos aprendido como país? Porque a pesar de que estemos recuperando esa vida, lo cierto es que el virus sigue aquí. De hecho, en Galicia y en Cataluña ya han comenzado confinamientos. Aquí en Ordicia también hay un brote que no sabemos en qué va a quedar y, por tanto, lo que le pedimos a Urkullu es que, sobre todo y ante todo, priorice la sanidad pública, la salud pública, que priorice la salud pública ante todo y sobre todo, y que si tiene que tomar alguna medida, la tome antes del 13 de julio. Como bien ha dicho Jasone, Euskal Herria Bildu tiene un compromiso claro con la sanidad pública de este país. Es el momento de fortalecer, de transformar Osakidetza. Es el momento de planificar a largo, de invertir, de aumentar la plantilla. Es lo que nos están solicitando las y los trabajadores de Osakidetza, es lo que nos están reclamando los sindicatos unidos y las que somos usuarias de Osakidetza. Vemos que Osakidetza ya no es lo que fue, estamos sufriendo los recortes y la privatización que ha habido en los últimos años. Solamente hay que ver que cuando Urkullu llegó al gobierno, la inversión en sanidad sobre el Producto Interior Bruto era del 5,12 y en estos momentos es del 4,78. En Osakidetza ha habido recortes. La coalición Urkullu-Mendia es garantía de más recortes. Euskal Herria Bildu es la única garantía de que no haya recortes en la sanidad pública. No es el momento de meter tijeras, es el momento de fortalecer la sanidad pública. Y es lo que queremos hacer desde Euskal Herria Bildu. Queremos convertir esos aplausos de las 8 en políticas, en medidas concretas. ¿Y a qué nos comprometemos? Pues nos comprometemos a fortalecer la atención primaria y el equipo de salud pública. Esos equipos tan importantes para hacer frente al COVID y futuras hipotéticas pandemias. Pero no solo eso, para la promoción de la salud, para la prevención y la atención comunitaria. Planteamos consolidar la plantilla de Osakidetza y aumentar la plantilla. Proponemos consolidar 7.000 puestos de trabajo y aumentar en un 10% la plantilla de Osakidetza. Igual que hemos hecho con el oncológico, planteamos publificar la OSI de Tolosaldea, las ambulancias y la hospitalización domiciliaria. Y tomaremos medidas para que las OPEs no se decidan en los juzgados. Cambio de modelo de OPE y cambio de modelo de contratación.